Kawai ka training center ka baltip karteng kom ka MPSS Security Agency Training Center ka badon hat mutlong si Pramer West Dainty Hills ka layo ban pendap sa kawai ka program kata ka closing ceremony jong ka 6th batch training unarmed security guard ha kane katayaw. Ya kane ka program lapen yai daw samla sambor shooting ban hasua ban sedang layo ya kajing duai bakarpang na utaman basan blessing sumer. Hade nang ta layo ban pendang sentiu yaw chief guest bad ya kinong sya khots ngabha ke bawan sya kane ka program. Layo ya kajing thang mombati penher lama pat od ribbon daw kongsan pat board pat saga report marching. Ya kajing ya selok balangkot laai de Reverend Piping Won Thubro ibalongro kum usembot kongsan. Ya kini ke balapas ya ke 6 batch lapan bam smai da usar pendap lang muksor ubalongro u managing director jongkane ke training center. U CEM ka JHADC uba thombor shiwat habakren kumukongsan ulayero yakinong penyai jongkane ke training center buat ula aiman semro yakinong penyai bahama uro unkener lakakti ban ai jingerap sya kane ke training center. Ban penpo penpeng yakane ke sengi kala don ke jing lekai drill shat pliang shat balaram na kinong sya hikai ha kane ke training center. Ya ki tintin ai kublai layo neiba wellborn power ibalongro I advisor kane ke training center wat ya ke jingkerku penwai layo ne Reverend Piping Won Thubro balapun kod ya ke program da ke wisarjan. Kintin Argentin de Buromio chairman opalai kiniga jingilang yung ke closing ceremony yung ke 6 batch training on armed security guard. Hejoi porle de Buromio pastor wada eigen tu jingklam bat kamjo le ite manusan ya girang ba ki uper I sar W Pawa uman le kamu advisor yang ke MPSS bangsa wapa igi kena kamu nrup hamut hawa haneng kini gule tam cikjuti yang ke fit ikwe dekha I function ki uper kam jok le yang instruktor yang igi mis ridai ihi lapasam hejo ipor le yau sekretari yang ini kecnong I Shri Yogi Schiang, hejo ipor le itemenusan sumer bat kam jok le yang ini ki rangba ki be ki pa ki kena ki em hang ni ke por khajak ko e jing klam khnang wo tip ki chphang ni kham tam le hang ni ke por burom ya u chipkes oman le kam u CM yang ke chat si Dede uburom ifisar kam jok le pejang saubhai hi hejo ipor le hagni ke por kwa uklam cintin Argentin ngato ibertu yang ngato pendap lang muksor mchwa de krek de khi kamu pulit battalion yang ke 5th battalion nadu ar hajar pra de krek kam pulis battalion hejo ipor le ho perkhat iki kon samla ki dok kam dok jam yang ni rilung khasi jantia yang I la dengan ne pulis battalion penyom ye irap jam ne benta ki kon samla ki ngi hos kit hapa yo komen bun ki klam be klam kho ye ka thau training ni bha bun ki tu ki klam hamlai training raka ni bha wam yo kam yo jam phi bha kala thi mystery bha ko chong thi sngi ke bun lo ong hamlai raka ngasin ong ki tu ki ong hamlai raka pen yo hamlai raka tu thau training wan ha ka thau khi yong ha yo ai kre e phi de kutulop ko ar phau le phau hajar chibnai isang suk tang bun ki ong hamlai raka u ai kre lam e ki ulai lam cha ke ini bha hab bam kho wi hab bam jai kam ki kon khnro yang gri lung khasi chantia ke wat ki man be ki man pa ni bha khat pras nem hadu show house nem priang ki kon khnro kon khlut ki man be man pa ki am po ri lung khasi chantia wat ki po karo em ki bu wan chini ile priang ki
Jadi ni kita training hikat kamu man kapte duna ke cisnam dan nei tu yang ke six batch hejo ipor le ke jing wanra yang ni kita training go yang ini untuk usuk yo ke pil le ini deki sanlak hawa hanen ke square feet yang ni kita ini modify pun wan dur ini kita training ini untuk usuk des ke win wan le ikon kontrol oi kila dio pitang psiak klei lada im pitang monumala xiao hao lai kre bai Kadang sedang kesin ko kong hira ni dang perkara ngo ko kaman ko tak tahu handai de yoi kat dang mi isi kat dang develop kat dang mi kapor em ko jin kala haga ni tahu training center but em ila ko jin kermen nakapor sa kapor wagani ka tahu daw igo kate ka jin sekri yaki kon yang geri jantia ko miet ku bah baru em gile ka ka jingkit kli kamu uma pendap ni daw uhim gi haki kata kabor wagi wan gi kena gua pas training na gani ka tahu uhim gi haki kata ka jingkit kli uya pat uyo lang muli thu ki ul thu kre yapi kam jo wi kam kita gibru lele kinong mi kemat ku ya kelam lang wagi departemen ku per nei benta yo pi angai skema mau du mesin pi mau artetin pi man pi ku ske lai ba chaprang hagi wan ke jing lai pi yo pi du ban ka benta kalat ku kamai jak po bat kalat ku penbiang ku pendap jadi jing MKam yang ke yung ke sem ke yo pi hai ju por le na galiang de nga ngamu ju pusnyau ma pendap yang ana ke por cekepor renga la kwa em bentalang u ma kwa le penyu ya keteka jing MKam u sekilang le benta kamon kunrong le kamon u improve cucu ya ke jing MKam hari ke tahu tengala ka moman kate de bu ke skim de benta u ke jing rap ya gani ke institute lene ya gani ke training center ko em ini kamu man kate puong kamon na TVB kamu man iye kai ni ma de puwa de bu na ke skim yang ka 15 finance kamu salak teka de benta u iye rap ya gani ka training center ko em ini de ihi ke jinglong yang iye kai council yang i kan pupsia ke poisa pui wo ordari ma gani TV gani toga skim yang ke 15 finance anda de release kini time anda de release yo psia ke hak akau yang i man de i yo i wo ordari yo pukre pi man pukre te yo yo ke poisa